ensa apagya no ensa aboa enkasa ntia sansem no when Nana Hubert Angel ever friend said that reside in Ghana. Who is that person? You know videos oba Ghana that so for na call nchen one makade wa call nchen or then say gu muso sede mamo say Nyankopon say wiase betem nka we apa ne kan no na wiase atem nka it is often say when your pastor Chris na so call nchen keep quiet na wa call nipa nchen me catch them mama say on frame na say I was in the mountain apo nkofo de chena me hwe mama na maybe be the man as for who to me na support who is Zimbabwe shede okro Zimbabwe I say ya can kura one of the poorest countries in the world Zimbabwe can think I okro to me then I to me for be ma okro. Prophet Hubert Angel at the Good News Church ano na papa ede nkomhye bi eba abonten de koma NDC for say nyame nam so aka kire ne say NDC for mo 10 days obehwe say Owura Mahama emfre no so Owura Mahama etimi friend within 10 days ne dia na tell say akonya na opre no aye secured e de ama no. Prophet Hubert Angel ede san nkomhye ebetu dwa no otwen ya o kire say NDC for no e na efreye na mu Mahama nankasa de wanfre na within 10 days no ruling party a eye NPP no na efreye say ba omia na efreye say hwan na efreye Prophet Hubert Angel amfa sa nipa ne din ama metudwa na ewie eche no wasa ba bonti beka say Mahama efre no on the 11th day no enu nti e wo say osan kotwe nyame anim no okobi say nyame ma ne 10 days nemu papa na afre within 10 days of the 11th day enu nti say bibi wo ho a e wo say oye edema na nyame de mana na afi ode sa nyame de mana no aba e de ba be ma NDC for na Prophet Hubert Angel aba bontin biem abeka say nyame de mana ne say e wo say Archbishop ene Prophet Owusu Bempah omumienu e communicate no mu wie a omafre ono papa no e de ne akoso no atu nanim eho e na se bibi wo ho a obetimi aye ama ne ye bisa ne se abato ya ye tu eye ana eye enkomhye e na e kire president no eye akwankire e na edi ehu ni obetimi edi amampani no anya Prophet Hubert Angel kwa e na e chese dodo na eba abonten e bekasa na se enkomhye ne bebre eba abonten ya na ne omde ka ho ne se sunsun from so we bibia na se akwankire bi ekoso de a e na ebetimi adane enu nti ye bisa se abato a ya na Ghana ha ye to no eye edifo no e na esi omampani ndi ma Ghana anase eye edom no nipi abonten ekokoto aba e kire nipa a wo mope na waba bedi wo so omampani sebase yi bampani amana bedi oman so a eye difo adwuma eye nkomhye eye akwankire ene edi enu nti ene yensa ka prophet Gyimah ewo ye nchen ha ono se ba nkomhye dia papa oya ade pa nti ba bebi bisa papa se aba ye kwa akoto no eye akwankire anase eye dom no ene ye na ekomonten so ekoto aba eyi nipa a wo mope ene nse busu aka me ho ye ma prophet Gyimah akwa aba papa pacho ye ma akwa aba Papa mejoso papa we dey that pass ye bopino wajibre na oni ye betwetwe nkomo ene ye nkomo ni nyina no ebisa se abaya ya ba batu abaya to no ga na ha nyina ya na edifo ne ba bonten e be hye nkom e be kasafa ho afide nso anya foforo dodo na ba bonten e de akwantra hodo aba e de nkomhye hodo aba Prophet Hubert Angel so aba bonten be ka se nyame ma ne 10 days senka NDC fo ne fanfre Mahama to be precise en fanfre no na bibi wo ho a anka offend within 10 days na anka we secure seat na open se mampani na emom one friend 10 days na go friend 11th day no enu nti Jesus san ko twen nyame ni ko ba ya wo se age se Archbishop ene Prophet Owusu Bempah omomi enu communicate na mo frɛ no enu na ye bisa se eba amampani sia eye edom no ena de omko promote ko tre nipa yepe anase eye difo no madwuma ene akwankyera mo de begu fom enu ne me nya mampani papa me da se eba abato a okay nipa le koto aba president as nyame ka se bia sa nipa ene be wini a odifo no bon pai so that nipa na o man mu ana ekrum kwa koto aba na dodo na aiden o ma dwen akọ sa side na friends and odifo na e kan no because one timi ma me so bi ansa se mo tintin ma nipa se me se dabe omko ada ken ma akoto aba no omoto aba no wi a na akonfirm de nyankopon na difo no se de e kan no yeah enu nti papa na se abato ya yetu nyame betimi ayi akye ne mum nyame ntimi ma ne mmam se bia okay emfa se nyame ayi akye se nipa somasi party A na ebedi nkunim akwankyere bia ni ho ebetimi ayema adane ne nyame aka no se nyankopon bi na no se obema
Obentin every ni. Nyame difo bi aba bonten abeka se nyame nipa se nyame se nipa sumasi na obenten ne befa abaya yekwa akotu. Na yenye se nyina nim se enye obenten ne nko a na ekwa akopre. Enu nti se asumasi so ne obenten no ekwa akopre no. So no so eye sunsum mu niema bi dia ene ebetumi adane afi obenten ho akwa asumasi ho. Enu na ye bisa se so nyame na aka dia akwankyere be ndi ne betumi adane nyame aka. Ma I don't know be ma wo hu adifo a this same time no. Omo de omo because my dey be me jan the Old Testament, me can Old Testament ni pa. Because of me calling as upon I read both, but my who den or the friends say governance that is said deep for no omo healing deliverance nyanya me dia mama. But say nyame bie na no say makwa asemesi ni bewi. That is wakachi wo deep for no all can. That says the Lord. Fana. So you pray. Bempah rade de wonam so kan membre mo sa anti bi rade ka chen so nkonko ya doye ka chen so nko ofa ne jon nkonko ya doye se he and then yakopon de aka chiro wa koye nti eno so de ewo no yeah mentimi kan jo se bi nyame aka chiro bi se wo be wi ni na otiwa no wi ni nti nipa na yakopon nam so ma o kan sa asem no on so de ekwa rade ni se rade de o kan no ana wo ma me hu no ma membre mu na bam. That's all. Papa, eya na Ghana asofo no. Edu election kwa na ya na omadwuma sore. Eye fame na ya na omo pe. Ana eya na eye sika. Ana ya na eye omo adwene. Eno mo hu se abato brani. Nti em na bonten beka bibi. Na nipa nso hu se yenso ye wo ho. Bebre na e fame. Bebre na e fame. Yeah. Bebre na e fame. Na sabio me hu se nti a say o person ba bonten because deep for the dey so say them. No can Bible pass somewhere na asefo no. Omo mpiepie nti some mpiepie na Israel for eyam sisiom. Nti deep for dey be active radio so ti Facebook na be. Eso nya time na ultimi ne o papa timi dey nkomo. Eso nya time timi bo empire bo na say more than say o ba bonten. Nti me dey bia me ni anu ma me o mante. Me ni a me o mante. Me ni a me o baby a me kose. Me ba ka me o baby a me say dey bia me bo empire. Nti fact my first activity ni manema obo so bi kwa friends am hu e bi o friends TikTok and I say me need time or sa nema no nti we deep for there empire born as for na dey bia say o ere o ma wa dwen e koso anya say me ba me ma obi ehu me say no yenye ne sa e den na be ma difo bi aba bonten abeka say nyame se wa bra nyame nka hwe na say no generation e wu no o pese bi bisi na wa abeka o me na me kan sa say we na esi e da bi say France bibi boni me hu say e boni bewu that's what me yan bibi na obon pai e twam pe obi oben no say na ekoso na de nipa na gina o de ma e boni na obon pai so that say na go ba say me kan say e boni bewu no wu no pasa ba bonti am be kan wa mo yakopon e yi usu yo say usu betimi ayi bibi di ama obi be call mountain ma yon krofo e bon pai mom betimi bibi a 1000 esidi 10 million Ghana. Now I friends me dey say in the name of Sankrofo. So what I say. San e no. Nti anya say bibia na say nipa discover na say ni bibia yo dey say nipa ne ba. Wa ma kwa timi sre. De man ana obi timi ejina de man say nipa no. Na nti ujina o say o ji nipa. So na doctor o no ma say o ji nipa no. Odi fon so o say o ji nipa. Nti anya say de bia me na me kan we. Da bi anya say na adwumanity. Ya ma pa no tete fo no ma anya adwuma sa. Osha pa be friend Ayala ya breswa 1935 na se for no United States of America o man ya adwuma ne sa ya pa be exam na se for no on be di nyame achi no o man ya sa okay o man baako nyame baako enye nyina ebo ne din esi den na nyame baako a nyina ebo ne din ebi se nyame se obenten na efa nyame se asomesi na efa nyame sai no kasa kire difo ntima eno na yeto aba ne wi a ebe hu Yakopon de sa election ebe silence edifo bibro Ghana. Bibini anase Ghana ne dia ono se bi obeba aba be cheche mesa nkomu yesi no man kwankoye ye ni hu ade so wani wu ade e ba sa ka wanu tum ba ye ni eni wu ade nti enya ba pe obetra so ba be despa be kan se na anu kwa e si esa nkomu yesi sa ba se Yakopon na mo so no bi wanu na kan se ma oni cheche mu bia Moses ka se mo ni cheche mu
Elijah ka asɛm oni nkyerɛkyerɛ mu, Elisha ka asɛm oni nkyerɛkyerɛ mu, Jeremiah ka asɛm oni nkyerɛkyerɛ mu. Ɔmo twɛn Awurade, na Awurade de n'asɛm de ama ɔmo, na ɔmo akɔka. That's all. Nti ɛno na ɛsɛ yɛn nso yɛtumi yɛ. Na egya abɔnten a ɛba n'asefo, ebi ɛpɛ sɛ ɛka biribi, na ate sɛ ɛba sa na ɛsɛ ɔba abɛyɛ nyame. Nti obiara nhwɛ me, na asɛ tumi nyinaa kura me. Daabi tumi nyinaa kura Agye nkwa Yesu Kristo. Nti ɔno asɛ ɔde wo to no so. Na ɛkɔba sɛ mmɛmmɛmmɛ a, ɔmo yɛ mmɛmmɛmmɛ wɔ Ghana no, ɛmfa na ɔmo nyinaa animguase na ɔmo de wuyɛ. Okay. Ghana ha enche na adifo no ye say oh we or ye fake we onfiri nyame we ot say na ye kan sem fa adifo no eye adifo dwuma na ye nte ase ana eye mu adifo no e na ama ye kasem onfiri nyame oni ye bi amo ye na me ye kasem onfiri nyame ne kra because obi timi ga say oba me nchen ya oba maso ya meboa o okay me yan kasa sa ana me wo me nua no aba wa o hwe me ana aba na abon pai na nyame ohun nipa mọbọ no watie Bempah bo na ode mu ade aba. That's all. Okay. Now I say bra, open America bra, open Japan bra, open Togo bra, open MP bra. Now I say bra no na ode utumi de bibi. Okay. Nti na ma say nipa no kona say the open nsa nka pe, oso we fake. Nti na sa fake for no so ba be bebre o sister ni mu. Okay. Papa boy tie for no monti ase say di fo hu ade ka. Yeah. Konfo so hu ade ka. Yeah. Sene ye man pani abedi achi Muhammad Bawumia ye hu se nansen ne nto abomu ne na probomu a wo bo no akwa akopie shrine ne okọ asori dem ye ma no ye bo mpa ye ma no ye de oyugu ne so ye tene nsa wo no so no saa so no okọ konfo no so fre ne nyame osom no e kanche ma no ye enti no akonfosem ene adifusem ensunsu ye dem ne newe akonfosem ne edi yeah se nipa no ye konfo no na we nso ono so ye sofo Mameka say before mameka say about so because say Satan hu ade a hoboa. O say timi wa kwala to onge na mo fie no aso etia no. Akwala nge de so onye hwe. Omo hu ade. But mo hu ade te say Nyankopon. It would a friends a confuni be hu ade. But the Nyankopon sa wono so na o Nyankopon di fo no hu ade sen omo. Okay. Nti level a Nyankopon de ne di fo no be do no. Sa confunu ntimi ndo. De hu ade a obekwa abrochire we be si you be hu aka. Baby, I'm fancy one day obey ya. Bema wo de waka na beba mu na bia be de ama no. But also crowd that power gift and young upon the amount say bibi na so wakwanto ni ma me bon power Yesu de mu break is ade no. Bible say papa e friend Ruben. Okoye bonity na papa. Papa no kan kuma ma fe. Bible say papa ne dome no. Papa e friend Moses say we di fo hu no no. O yi sa no many feel so. Okay. It say di fo no ya ho de no osoro sen sa konfo no. Nti ene ne sanso nso ya edem no omo so mu hu ade okay ale se konfo ni de be hu ade na ne ya ka ho no ntimi nya ne mum di fo ni de hu a se Nyankopon de that power gift no dem okay se amfanse obi a busuo mu film omo na nakoyi bibi okay nti ne se oba kwa ware a nya de obe wana so oba kwa ware a obe wo sa nya de ase bi obe ba na ba be no ade okay but obi betimi meet you D4 se no mu fio sa pa ene kwa ma ba kwa 7 awo sa be ma bi anu ode se bi nsampa be mu papa o se me bon pa break is ade na di wachi wo koi na me be won san so be won se so bi aba na obe no wede nti wa se D4 mo sa ade no bon pa break e fini so okay na jene fi sa ade ni se sa na te enti se nyame nam D4 bi so e ba bonten e be ka se asomasi ene bedi nkunim a direction bi entimi fa D4 fofo bi asomma emma enda ne fi asomasi so enko benten so ma ne ni that says the Lord. Okay. Okache apa for Moses. Not Moses. Asa apa na meko Pharaoh na mkache nse. O se me fa Israel for no pankwa. Obi sam se wan esoma me se memra na ma menka se. O se kache me se I am that I am. Se nyame se ma obepegawa. Me bie nu anipa betime ade asikwan. Bible from Genesis to Revelation. Bebre na SCC so bebre sa. Enti se nyame bie na no ka so be Bible so kache Moses se Mama, sorry, catch Abraham said, Mama must have walked on Quasum. I'm in my passing more than better. I bet you. Then American or German among Jom. What Jom? It is a Yames of Beboa, and you'll be a Yoga, Darby. Nippon hoarding and ruin upon hoarding so. Yeah. So, yeah, part I must, and go for Casa, I've sent him your president. I was out here. I tell you, your president. You could see, say. But the note for Radisson. Okay. So the note for Radisson, you could see, say, well, president. I'll pay good for the president in
ɔde no to awurade so ɔbɛyɛ nti nipa betumi aka nsɛm bebree afa ho but sɛ nyankopɔn bɛm no ka sɛ ɔbɛboa wa nipa no ɔbɛka sɛ ɔmpere ma samoa ne ma nti ɔsɛ baako na mete na mmienu so na mete sɛ tumi nyinaa yɛ asafo ewu adeɛ nti saa tumi na nkurɔfoɔ kurakura nyinaa ɛhyɛ nyankopɔn ase. Papa obiara so kasa ɔsɛ sɛnea na wɔkyerɛ mu sɛ that saith the Lord. That's all. Nea ɔhyɛ nkɔm maa de NDC no ɛsɛ that saith the Lord. Nea ɔhyɛ nkɔm de ama NPP that saith the Lord. Nti yɛbɛyɛ dɛn na ehu Lord korɔ na ɔresee no. Sɛ ɛno na saa adeɛ na yɛhwɛ no anasɛ abato no ɛba na wie a na ebehu. Sɛ ɛtia na obi ka sɛ friends England na ɔmo ne England the last friends European Championship some bɔ England and na we on ba bɔ Germany. So for big kind finals so ɔmo ne Italy na ɛkɔ finals so that says the Lord England bɛfa cup no. That birthday now so na Argentina na Brazil so bɔ Brazil krom. So that says the Lord friends Brazil bɛgye. Ne nya Brazil lose to Argentina and England so lose on penalty. So na so for na wɔn say that says the Lord. Amba. Nti ɛsan ka ɔka na no tuma ɔba bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ nkɔnhyɛ a yɛkɔ asɔre a yɛde hyɛn no sɛ nyinaa na ɛbɛmu a ankanyɛ no na nkɔfo bi san sɛ no wɔn a ɛsom a sɛ bɛhyɛ saa nkɔm no wɔn sɛ nyankopɔn sɛbi ɔde no ho nti ɛnyɛ biribi a nipa bɛka asase bi a na odi mmirika bɛka sɛ mɛnka ahwɛ so ɔsɛ yɛma no nyinaa na ɛmbɔ mu nyine ɛtwa berɛ no nti deɛ nipa bɛyɛ wɔ asase sɔfo bi a bɛyɛ bia no tam no so a sɛbi ɛprɛ sɛ nyankopɔn nso bɛbu sɛ nipa no atɛn nti deɛ nyame nka yɛ no ɛma mɛka. Papa, wait a minute, last question. 7 December and so on. Akaka krama naso. Ne akwa akoto aba no. Wo didi se enkom share di kan aba no. Ebi beba aka ho anase ne aba na ne de beka akoto aba. Bebre na beba. Say beto aba na 7 December. November province November bi abe November 20 province de ne beba. Nte beba ko du bi abe friends the ending of November. So I can just 7 days to election that this comes to behind the ember. Until the because of Baba, who they can't cast me for Odiphobia of Zimbabwe. Also a friend with Angel. Martin and 70 bebre. Na and sa a pejano and sa a bow and Cassantia Sansem. Okay. When you bet Angel every friend said that reside in Ghana. Who is that person? You know videos. Oba Ghana. So for now I call in chain. One name Macade were calling chain. Or then it's a gumus said the mamma. Say Uncle Pon say we are some better monka. We are upon a cano and if you are sat monka. In this office when you pass a Chris now so calling chain. Keep quiet. Now I've got any pan chain. Like Obasa ni pana wa peja no after the upper so cassette and support. Yanisa. So what I saying, two hours because I friends saying, me catch them, mamma, say on frame and I suppose I was at the mountain. I'm going to for the channel, and mamma, maybe be the man I support, who to me, I support. Who is Zimbabwe, should you cruise Zimbabwe? I say, yeah, I can't cry. One of the poorest countries in the world, Zimbabwe count. I think I'll cry 2 minutes, then I'll 2 minutes, 5 be my crew. Now go on page up a pair friend to be used one. We are singing a call. Atamas our president Ghana will call, Liberia president of Bombay will call, we are singing a call, me call no 2010. Now they come Zuma about until what 2 minutes, man call 40 minutes, come Zimbabwe or no. No more to me work no. Now 2 chrome now can say a man I Ghana form prima Muslim and dear friend saying Akunyano. Who born talk? Only one of us a man young upon, so I'm Ghana phone go to Mama and from my and it turned out the side there was a mamma and friend in time, a man attend this, are there channel about I can't afford this, are there channel 3 days after the dinner and 190 or more loose. Videos no, are there channel after the WhatsApp and Bempah about a friend saying a mamma uncle, papa will uncle, papa. What kind of way, you know? I saw Papa Nemrat within 10 days one more bilusu. See you can 10 days nature. Now bands one mind to a lusu. Then a suburb was okay. Papa no conco a friend saying mamma uncle sass of uncle sass of wood. So I say that is all necre and annual. Yes, we saw or do nippenina. And I Yanko didn't not do nippenina. And to only why I saw for Bagasa and Magana Fongo to a Bempah Muslim. To me, Benao. Maybe a TV Joshua do and one Cassasam. Do to me about Chrome Zimbabwe, Mukrumuna, a friends and Trop,
what this kagu ma de koto bread no Ghana obi amfa friends a truck amfa scan from guma so de koto bread do musika na say nti otumi a bread e kona where you are Zimbabwe na friends Libert engine fin on CC ni crew onye bibi ono me hwe video ndra makede wa da sa sofo na ofiga na no dan ase sa pa me da wase se nyame de oba makwam wa bo me wa bedu se Yankopon na de oba or done as Adana Sapapana or didn't South Market was or Southern South also. Market were done as an affiliation, some market. Mamma, Messi almost say no more to any other baby. The Ebradia edge to a bed and baby. Yet, ya ever twaba. Yango Pond the Bonya better Kunyaso. And yes, Zimbabwe in a basic president am I. And yes, Zimbabwe in a better Ghana was a Montua Bampangoa. Woe to me a farbo of Zimbabwe, a grown at it, Musika in ya, Mukron in ya papa. Ghana when him some close Zimbabwe. We bet Andrew Tumia. Go to your country, Zimbabwe. Go and pray. Change Zimbabwe. No just on Ghana for some from my. And you did for be over no baby in Damayo. And no baby president Damayo. Yeah, tell man, name do bit my boy. Now to Abaman. It did young upon cancer, do Ismail, so for no deba, Yabeba. Young upon the Nebeba. I make us some fine panchama. Yeah. Ebusia, you film. It make us a young premani, you could say. Dear friends, Papa friend Joseph, you could see say, almost so it and could see say. But rather some country about you say, on Jonundi, non fan on Fantono so, no best surprise and cophobia, or the name be sick on your man in a bill, or so Nipa Mobo, until one mobo, or Hunakumum, the womb, who the Oba or Betanconia or the Bearma of my Ghana. Papa Mrs. say, me about Mr. Papa Betanconia, and Uncle Florence say, I'm passe. The Yangopon and deep for Prophet William Gyimah I can't any credit. And Papa Pandaban was transformed on mine. Yangopon and Yansam Yan a bit Maka. 2025 by Yang Continent Sakuyanson. The owner Yadina Baby or Bepi your mind nephew about their president. People from the friend Arab and other countries beba. About the ball mine. And I say, baby or man doing you be about the ball man. Yangopon and Musa man made a minute to me be a. It did or catch him and maker. The moment in Jasa, a friend and Sunday my idea about a friend and Yamu. A real measure former president Mama. Also said, a cobansa so to go a bear president. On may am the maybe beba. Now a sumbi and my may say, or not so soon be. So I also said that so no bear president or the maybe beba because I say young Christians no, the first said we are superior than the friends and the Muslims and the other day, and your sanity. Or don't know better than did that show. Not sure, Mamma. Upon say, and I young person, Yasa, and Fenana, Jesus, and Yasa Pena, and what you domanas and go can semper. I didn't teach him in Papa Muedemba. Because they all can a friends and one prima will be a friends and Muslim Mamma may. Wouldn't him their beba. 2025, you know, that's the open a bema, wouldn't him their beba. I didn't teach him beba, share a great friend Israel and a Palestinian. That's some JB and Yono. On time the crew Zimbabwe on. Then Yangopon you name him, and I were in the president of Ghana, and you'll be our chair and someone corner, on met me, Yangopon, and you been see Ghana say, will be president, Uncle Sanipano, Bema Sanipana president. A bit more I am wage marry you, and maybe I know one Yangpon, and Omoba, or we were in Yamakopon Crawford there. But the Yankopon don't ban or don't my area. Sana the diary ban or dinner Sana Safonso or no my area. Yankopon ever send one no I'm about Yade at Trakunyanaso. Not your T Zimbabwe and my Ghana phone to a band from a Muslim. Yankopon the number or Yankopon the neighbor baby be the mic. Prophet, yeah, that's a far way. Number a bet to Janasi will be fair when I say. My number is 0245 748085. 0245748085 and I be master say Yankopon fire so na can be bisa e ma obi ndi atem ro suma me no o asema no aka kire no obo say comment section wo radio bo say obi di atem mestre so frame ya frame na mo mpai en frame say bia be frame so be threat me na say be me o frame so be threat me mesa ko people no so bi mo 11 counts na wa twa mountain me do be ko sa authors nyina wa mo din a me kwa ko gina me nim de me nti en frame me kan tem sa den na o man ni ko si na me kan say me ni bibia aka de Nyankopon aka chem na me kan nti me number 0245 748085 frɛ na mo mpai Nyankopon enko wi a Prophet William Gyimah and I no aba betwetwe nkomo no o kyerɛ sɛ
ne nyame aka no eno no nso aka fi se oye nyame akwa nti o ka nyame adwene enu nti se ebia na one no enya adwene a ono aka nyame adwene mesrɛ sɛ wobɛgya comment aya no ama comment no ho ate ebia na wonti bibi nso ase a wobisa ye begye brɛ ne de mu nkyerɛmu nso abrɛ wawie ne saa no amia subscribe button so ɛyɛ too much na de adɔma naka ho sɛ ne bɛyɛ upload bi a bia onsa ebetimi aka wokɔ Facebook nso a ɛyɛ too much ɛho nso ɛyɛ na wa like na wa share ɛde ama me